ধুলাহানা অন্তৰ্গত পানিয়াঘাটত অৱস্থিত CRPFৰ 136 নম্বৰ ব্ৰাঞ্চৰ তৰফৰ পৰা চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত ৱাটাৰ ফিল্টাৰ বিতৰণ কৰা হয়। ৱাটাৰ ফিল্টাৰ বিতৰণ উপলক্ষে আজি দিনৰ 11 বজাত ধুলাৰ শংকৰ আঞ্জাৰ ৰংগমঞ্চত নলবাৰীস্থিত বেটেলিয়ান কেম্পৰ CO PC চৌহানৰ উপস্থিতিত আৰু পানিয়াঘাটস্থিত বেটেলিয়ান কেম্পৰ কমাণ্ডেণ্ট বিষয়া সুজিত ভাস্কৰ ৰাও বাঞ্জাৰীৰ সঞ্চালনাত এখনি মুকলি সভাৰ আয়োজন কৰা হয়। অঞ্চলখনৰ ধুলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ধুলা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়, ধুলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, পানিয়াঘাট প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, টাংনি চাৰিআলি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, মধ্য হীৰাপাৰা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ উপস্থিতিত চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহত শতাধিক ৱাটাৰ ফিল্টাৰ বিতৰণ কৰে CO PC চৌহানে। সভাখনত ধুলা আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া হেমন্ত বুঢ়াৰ লগতে পূব মংগলদৈ খণ্ড উন্নয়ন বিষয়া শৰীফ আলীও উপস্থিত থাকে। पुलिस बल जहाँ जहाँ अपना डिप्लॉयमेंट है एरिया और रिस्पॉन्सिबिलिटी में अपने आसपास के सभी नागरिकों की मदद हेतु लगातार प्रयास कर रही है और उसी की कड़ी में हम यहाँ पर भी एक वाटर फिल्टर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें हम फ्री में सभी स्कूलों के बच्चों और आसपास के नागरिकों को वाटर फिल्टर डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं। इसी क्रम में हम इस CAP कार्यक्रम के तहत स्कूलों में फुटबॉल का स्पोर्ट्स का सामान भी इत्यादि वितरित करते हैं। मेडिकल कैंप भी हमने पिछली बार यहाँ लगाया था, अभी उसमें हम अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से यहाँ पे जो लोग हैं जिनको ज़रूरत होती है उनका चेकअप कराते हैं, अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से उनको मुफ्त में दवाओं का वितरण करते हैं। দলগাঁৱৰ পৰা শফিকুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 13 নৰ্থ ইষ্ট অসম।